wa mukobwa we msichana wijugera imbere usifike mbele ngo bamenye ibara rya kariso wambaye ili watazame rangi ya chupi ambayo umeivaa. Ku bantu babizi watu ambao wanaelewa yitwa sous-vêtement. Wanazungumza kwa Kifaransa ya kwamba ni nguo ya ndani. Mwambaro w'imbere ni nguo ya ndani itagaragara ambayo haizirike. Noneho yivuye kuri sous-vêtement uya kuri sous-jipe. Unapotoka kwa nguo ya ndani unaingia kwa nguo inayofuata. Biza bitu kujya kwambara sous-jipe ikasumba jipe kandi ari sous-jipe. Aba basore hawa vijana nabo banyumve neza rwo navuze kwa waelewe vizuri. Ahanga hapa nyuma wija unama ngo bamenye ubwoko bw'ikariso wambaye. Yani usiiname watambue yani nguo unaoivalia ndani. Ya wambara babone uri umukozi w'Imana. Mubarikiwe sana. Uwe ukivaa waone ya kwamba wewe ni mtendakazi. Ambaro yawe mavazi yako abantu nibaje bakubona baje babona ko wakorera Imana mwitore. Watu wanapokutazama waseme ya kwamba kweli huyu ni mhuduma kanisani. Ujuririmba bishi ukiwa umevaa mavazi uimbe wafurahi. Ugiye imbere unapoenda mbele baye kureba hasi wasiangalie chini wasiiname kabisa. Inama nk'umuntu w'indararibonye yeye anatoa ushauri kama mtu ambaye ana ujuzi. Hari imyambaro mwambaye kuna mavazi mnayoyavaa sabwa na inama abagabo banyu ngo batangira bategura amafaranga yo kuzabavuza. Na washauri wanaume wanaopatikana hapa kuanza kuandaa pesa watakazotumia kwa kuwatunza. Hari amapantaro n'amakabutura igitsina gore zakwiriye no kurebaho. Kuna suruali na kapitura ambazo jinsia ya kike hawatakiwe kuangalia. Dekoto et tisiru biko uzagira umusalani mwiza uwe na choo nzuri. Murabyumva neza? Umeelewa vizuri? Ntabwo ari ikimenyetso cya sima gusa ahubwo uzahomye uzatera imbariro uzasakare n'ubujyawe nijoro we kunyagirwa kwituma. Yani amezungumza ya kwamba uwe na choo nzuri, usiweke simatu bali kandi washize dushe. Hapo ambapo umeweka dushe zo za metero 2 uzakeba mu kabiri. Haya hizi meta 2 ugawe mara 2. Zagira hawo wihariye nahihariye abana bawe. Yani uwe na dushe yako mwenyewe na dushe ya watoto. Kugira ngo ejo ili kesho utazaya kwanurira umukobwa wawe wanitsemo. Usije ukachukua nguo ya msichana wako ambaye ameanika huko. Ufashatse ngo yanike ku izuba none imvura. Abagabo mwe nubwo ngiye kubateranya n'abadamu banyu. Wanaume ijapokuwa anataka utawachonganisha na kina mama. Hangane nimugera mu rugo ntimuzatane. Mvumilie mtakapofika huko nyumbani msiwe mmechonganika. Umwana wawe akeneye guhekwa kabiri ku munsi mu manywa. Mtoto wako anatakiwa kubebewa mara 2 mchana. Adahetswe n'umukozi. Na hata bebewa na mtendakazi, mfanyakazi. Umwana wahetswe bihagije ari umwana ari uruhinja ajya arinda saza atagwaye umugongo. Umwana yahetswe agakanguka. Mtoto wanapomubeba kwenye mgongo na anaamka, yibaza hari akareba nyina. Anajiuliza ni wapi anapatikana, anamtazama mama mzazi. Akareba hano mu gatwe kinyuma. Anatazama hapa nyuma. Yarangiza akivugisha. Anasema, anajiongelesha mwenyewe. Abahanga mu by'imitekerereze, watu ambao ni wataalamu wa siasa, ngo ajya kankabwira nyina ngo nanjye nzakuruhura. Naye anapoamka anamwambia mama yake ya kwamba nami nitakupumzisha. Ni myenda niyo nshaka kuvugaho. Sasa anataka kuzungumza kuhusu mavazi. Tutwenda twarutitira. Hizi mavazi ambazo ni laini. Utwo tworoshye cyane duhuha n'umuyaga. Laini ambazo zinapeperushwa na mpepeo. Utwo twonyimyeru cyane. Ambazo ni mayaga sana nyeupe. Utwo banyina ntibemera kubaheka ngo batatwanduza. Jinsia ya kike hawataki wabebeye mtoto ili wasichafue. Abakobwa atangira imyaka 15 ari kurota umugabo yamara kubona kanga kwitwa umugore. Yani ni msichana ambaye anarota kuolewa akiwa na miaka 15, anapompata kwa miaka 18 yeye anaishi Linda Afya. Ngiye kumnyambaro. Ameingia, ametoka kusemi ama kuzungumza, ameingia kwenye mavazi. Ndio nabanza naso. Hapa atasoma umurimbo wanyu we ku none se wowe urukungu ushaka ruhuye. Sasa wewe unatamani yani kujipamba kupi?
Ushaka wahe? Yani kati ya kujipamba kwa nyuma na kujipamba kwa ndani unahitaji kujipamba ya aina gani? Uri gucuruza ufite amafaranga umurimbo ushaka n'uw'imbere. Wewe ukiwa mfanyabiashara pesa zikiwa zimemiminika kweli unahitaji huku kujipamba kwa ndani. Uyu mwambaro uyu murimbo wacu uwo duharanira cyane muri kamere yacu no wahehe. Yani katika asili ya utu sisi tunapigana tukigombana na kurizisha ama kupamba mapambo ya nje. Ikintu cya mbere Bibiliya ikubwirira kubwira ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Biblia inazungumza ya kwamba uviche aibu ya uchi wako. Nashaka kubereka neza ko Imana yanga ubwambure. Nataka kuwaonesha ya kwamba Mungu yeye anachukia aibu uchi. Muzasome Biblia zanyu. Mtasoma Biblia zenu. Ni mirongo yose ntabwo ndi kuyisoma. Mafungu haya yote sitayasoma. Babwira iri jambo gusa ubwambure. Yani yeye atazungumza uchi. Ni Yeremia 13:26. 13:26 Yeremia. Kuva 28:42. 28:42 Kutoka. Kuva 20:26. Kutoka 20:26. Ezekiel 16:8. 16:8 Ezekiel. Amaganya Yeremia igice cya mbere 8:9. Maombolezo 1:8 hadi 9. Nahumu 3:5. Nahumu 3:5. Habakuki 2:15. Habakuki 2:15. Ibyashuwe 3:18. Yani Ufunuo 3:18. Ibyashuwe 16:15. 16:15 Ufunuo pia. Amaniongo muzasoma mugasanga ikimana yanga gusa iki. Ubwambure. Yani haya mafungu yamejumuisha namna Mungu anavyochukia uchi. Uwe yategetse kwambara wese yaramubwiye ngo uhishe isoni ziki. Yani Mungu aliyemwamuru yeyote alimwambia ya kwamba uviche aibu ya uchi wako. Ubwambure buhera ha. Yani uchi unaanzia hapa ambapo wanagusa. Abantu bakubonye umunwa utawambitse nta kibazo. Watu wakitazama kinywa kisichovaa sio shida. Abantu babonye amatwi atambaye nta kibazo. Wakitazama masikio havai sio shida. Babonye umutwe utambaye nta kibazo. Kichwa sio shida kutoivika. Babonye amazuru agaragara nta kibazo. Mapua kuonekana sio shida. Ariko bagitangira kubona gatuza. Lakini wanapotazama yani kifua, bakareba amabere utari guhinga. Wanatazama matiti pasipo kulima. Bakareba inda ishano ribari guye. Wanatazama tumbu ole imeanguka. Babonye amatako yawe noneho bashatse bavuza induru. Wakitazama yani matako wapige ole. Inyambaro y'umugabo n'umugore mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere cy'icyongereza cyaje mu Kinyarwanda mu gihamya cyitwa cya 11. Kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa kinapatikana kwa Kinyarwanda ni Témoignage ya 11 hejuru y'ubugomba mbari. Wamezungumza na kusema ya kwamba vazi yote inapashwa fika hapa. Ubugomba mbari ni kimu Kiswahili ama Swahili? Mavazi yanayositiri. Ubarikiwe sana. Ubwo araho rero bigeze. Kwa kuwa tumefikia hapa. Nta muntu n'umwe ubugomba mbari bwe butaye ahubwo abandi budateye. Hakuna yule ambaye yeye nyayo za miguu zake Mungu ameziweka ambapo nyayo za wengine hakuziweka. Utabuzi uzabaze ngo mbe nubushi. Wewe uulize ya kwamba nyayo za miguu ni wapi? Uzayoboke cyangwa uzabikinana. Ariko ubugomba mbari kugusobanura. Haya, ni hapa ndiyo hutu tumifupa ambapo mnatutazama. Yani hutu. Mbarikiwe sana. Aba basore, hawa vijana, izo mbana zanyu ntazo zishaka. Yani Mungu hataki watazame hizi nyama za huku nyuma kwenye miguu. Kiretse uruguhinga byonyine. Sipokuwa utakuwa ukilima. Ariko muno ho musige mwambara na bote muri guhinga nta cyose. Kwa leo mnavaa pia bote mkilima. N'abagore nuko. Na kina mama ni hivi. Imana ntishaka ubwambure. Mungu hataki aibu. Muri iyi mirongo katika mafungu haya ndagira ngo ndabivugaho ntagiye kure cyane. Yani atazungumza pasipo kwenda mbali sana. Ahubwo imirongo namaze kuyivuga. Kwa kuwa mafungu menyewe yamekwisha kuyatoa. Imana ngo uhishe isoni ziki.
Biblia imezungumza katika kitabu ya kwamba ufiche aibu yako isionekane. Yeye anapokaa akiwa yeye peke yake, nibaza ngo abantu batenda kwemera inyandiko bazi iki mu bugorozi. Watu anajiuliza, watu ambao hawako tayari kusikia maandiko wamekuja namna gani katika matengenezo? Yani watu ambao ni wagumu kusikia kutii maandiko wamekuja kufanya nini ndani ya matengenezo? Ko mwaje kwibuza amahoro? Mbona mmekuja kuzikosheza amani? Impamvu sababu muri kino gitabo muri ko nafashe katika kitabu ambacho anakichukua baravuze ngo les caractéristiques des habits chrétiens. Wamesema ya kwamba ni aina ya mavazi ya Kikristo. Iterere y'imyambaro igomba kuranga imyambaro ya Kikristo. Yani ni aina ya mavazi ya Kikristo. Ni ibindi cyenda. Wamezungumza mambo kenda. Kandi byose baranze uko muko bahanuzi bivuga. Na wamezungumza namna roho wa unabii anavyosema. Bakoresha ibyo bita la modestie, la simplicité, le soigné, les attrayants, propre, durable, approprié pour le service à l'église, à l'église. Umunane éviter de paraître, icyenda promoter à la santé. Haya, wamezungumza ya kwamba ni mavazi ambayo hamuna kiburi. Kwambarira ubupfura. Haya, ni kuvaa mtu akivaa kama muungwana. Ni ingingo ya mbere. Ni kipengele cha kwanza. Ingingo ya kabiri ni kwambara kwiyorosha. Kipengele cha pili ni kuvaa mtu akiwa amejinyenyekeza. Cha gatatu. Kipengele cha tatu ni kwambara imyambaro myiza. Ni mavazi mazuri. Kane. Ine. Iryoheye amaso. Ambayo ni mazuri kwa kuyatazama. Gatanu. Tano. Isukuye. Mavazi ambayo hayana uchafu, wamefua vizuri. Gatandatu. Safi. Sita. Imyambaro iramba. Ni mavazi yatakayodumu. Karindwi. Saba. Umuntu yakorana umurimo w'Imana mu itorero. Ni mavazi yatakayosababisha mtu afanye kazi za huduma kanisani. Umunane. Nane. Utambariye kurebwa. Ambayo mtu hakufanya, yani kuvalia kutazamwa. Icyenda. Kenda. Umuntu yakwambara ntimutera indwara. Ambazo atazivaa zisisababishe magonjwa mwilini mwake. Ubwo ibi byose ngiye gusoma ku bihamya byabyo. Hapa atazungumza kuhusu mashuhuda yanayozungumza ama yanayoeleza hizi mavazi. Nyandiko iguhitiyemo uko uzagera mu isoko ukamenya ibyo uhitamo. Yani andiko imezungumza namna utakavyofika sokoni na kuchagua. Tugahitirwamo n'ubukire. Yani usichague kulingana na utajiri. Tugahitirwamo n'akarere. Eneo isisababishe uchague hivi. Tugahitirwamo n'igihe. Wakati usikusababishe kununua hivi. Tugahitirwamo n'imyaka. Miaka isisababishe uvae hivi. Tugahitirwamo n'ibigezweho. Na yale ambayo yamefikiwa ya kisasa yasisababishe ununue mavazi hivi. Ahubwo uzahitirwamo n'inyandiko. Bali maandiko ndo ya kuongoze. Kandi nyandiko yamaze kuvuga uko uzatora. Na maandiko yamezungumza namna utakavyochagua. Ndayasoma bikebiki. Atasoma sasa machache madogo madogo. Muri kila kintu cyo kwambarira ubupfura, yani kuvaa mtu akiwa ni muungwana, ni umurimo w'ubuvuzi 287. Ni kazi ya utunzaji ama ministère de la guérison ukurasa wa 287. L'écriture enseigne la modestie dans les vêtements. Byanditswe byera bitwibwira kwiyoroshya mu myambarire. Maandiko matakatifu yanafundisha namna ya kujinyenyekeza katika mavazi. Mbere kwa Timotheo 2:9. Waraka wa kwanza wa Timotheo 2:9. Ntabwo mpatinda naho. Hata kawia hapa. Dès que les barrières de la pudeur féminine sont franchies. Imipaka y'igitsina gore iyo bayirenze. Wamesema ya kwamba wakati jinsia ya kike kina mama wanapovuka mipaka wagarukiriho besa ugomba igitsina gore bagomba kugarukiriyo baharenze. Yani mipaka ambazo wamewekewa wanapovuka, la sensualité la plus basse cesse de paraître hautement répréhensible. Iyo umuntu amaze kurenga umupaka w'igitsina gore imyanya urubibi rwa ururenze. Yani jinsia ya kike wanapovuka mipaka ambazo Mungu amewawekea, irari ryawe ntabwo bwishoboye kuritangira kandi kwangira ibi ntabwo biba bishoboka. Wamezungumza ya kwamba tamaa yako kuizuiza haitakuwa vyepesi
na kukataa mabaya itakuwa haitawezekana tena kwako. ubwo ndiko yasoma bike muri byo. Yani anasema maneno madogo tu, machache. Ni mu nama z'ibitoro page ya 94. Ukurasa wa 14, yani kitabu ambacho wanakiita mashauri kwa kanisa, shauri kwa kanisa. Mu gitabo cyitwa kwirinda kwa Kristo page 104. Yani kujilinda kwa Kikristo, ukurasa wa 204. Mais éviter même l'apparence du mal. Bashiki banje, dada zangu, uretse no kwirinda kibi, mwirinde n'igisanacho. Yani pamoja na kwamba tunatakiwa kujilinda mabaya, tunapashwa pia kujilinda na yale yanayofanana mabaya. Gisanacho tugihunje. Yani kitu ambacho unakiona kinafanana, kinakaribiana na kufanana kibaya, tunapashwa kukimbia. Ingingo wenda esubwo namwe murachari babandi bahinduranya ku munsi bagahinduranya gatatura. Na ninyi miongoni mwenu mna wale ambao wanageuza nguo mara 3 kwa siku. Muracharimo? Wako. Murachifashe. Mngali najizuiza. Sawa. Barikiwe sana. Tungingo ya kabiri raho nahavuye ubupfura natambutse. Yani uungwana ama modesty ameondoka hapa. Je mukwiyorosha noneho. Yani anafikia kipengele wanachokiita kujinyenyekeza ama simplicité kwa Kifaransa. Kwa Kifaransa 692. 692 ushuhuda kwa kanisa Gombo la kwanza. La simplicité dans les vêtements fera paraître une femme sensée à son avantage. Kwambara wiyoroheje, yani kujinyenyekeza katika mivario, myambare ya ukiyorosha, katika mivario unanyenyekea, nibyo bizaranga umugore w'umunyabwenge, ndo itazihirisha mwanamke ambaye ana akili. Kwambara wiyoroheje, yani katika kuvaa unajinyenyekeza. Abantu bamwe mugeze kuri ingingo, watu wamoja wanapofikia kipengele hiki, urakubwira ngo mbe uramutse uyafite ubwo n'amafaranga. Anasema kwamba wewe ukiwa umemiliki pesa, ubwo yafite ibimenyetso byawe byo kuyagira no kuyatura. Aha, ishara ya kwamba sisi tunajua kwamba una pesa ni kutoa mingi. Ntabwo kuyagira no kwambara ahubwo no gutura menshi ni hubu yafite. Sio kuvaa mengi bali ni kutoa mengi, unasaidia wengi, ndio ishara ya kwamba una pesa. Ya wazambika bambaye ubusa, ili pesa zako ziwavike wale ambao wamevaa uchi, aho kugendana n'ibyadutse utashagishije, kuliko kutembea na ya mambo ya kisasa. Nibyo bizaranga ko umugore w'umukristo ari umunyabwenge. Yani kujinyenyekeza katika mavalio ndio itazihirisha ya kwamba mwanamke mkristo ana akili. Embogu, un esprit cultivé se révélera dans le choix de vêtements simples et convenables. Kuba wiyumvisha neza, wewe kuwa unasikia vizuri kandi warize neza uhuguritse na umejifunza vizuri, bizarangwa nuko ufite imyambaro yoroheje kandi gukwiye. Alama ni kwamba utavaa mavazi mazuri tena yanayokustahili, ambayo yanakuenea. Convenable igukwiriye, mbese yani ni mavazi ambayo yanastahili. Icyo gihe bizaba bigaragara neza ko ibyo wigutabitanga. Yani ndio alama tutakayoona ya kwamba yale unayoyafunzwa hapa hauyaachi hapa. Ingingo ya gatatu, kipengele cha 3, ni myiza none himeze neza, ni mavazi mazuri. Ibihamya umuzingo wa mbere mu Cyongereza, ni ushuhuda kwa kanisa Gombo la kwanza Kiingereza 275 275 ama 275. Le goût de l'ordre et de la propreté dans la manière de nous vêtir, de nous habillons. Igihe tuzagira akajagari, igihe tuzagira akajagari n'umwanda mu myambarire yacu. Wamezungumza ya kwamba wakati tutakapokuwa na vurugu na uchafu katika mavazi yetu, nous délaissons quasiment la vérité. Ukuri tuzaba tutandukanye nako burundu, tutakuwa tumetengana na ukweli. Ukuri ntabwo kwajyana na kajagari n'umwanda. Yani ukweli hauchanganyi mambo na ukweli hautembei na uchafu. Car la vérité ne dégrade mais élève. Kuko ukuri ntawe kwandagaza, ntawe gutesha agaciro, ahubwo guhumunda agaciro. Kwa kuwa ukweli haumzaraulishe mtu bali unampa mtu heshima ama sifa. Natangaye cyane Biblia ni gitangaza. Yeye ameshangaa, Biblia kweli inashangaza. Abisirayeli nibanyuranya nayo,
kwa kuwa Mungu alizungumza kwamba wana wa Israeli watakapotembea kinyume na mimi, bizabeyura ibyo bambaye abantu bareba umwambure bwabo. Mungu atawaondoa mavazi yao ili watu wapate kutazama aibu yao. Yesu jambo kubeyura murabyumva? Kweli kuondoa mmesikia. Katureba abantu baba barigeze banyura mu muyaga bakahanyura bambaye imyenda yoroshe. Tuone watu ambao wamesafiri ambapo kuna mpepeo wakiwa wamevaa mavazi ambayo ni laini. Ndabo Hakuna watu ambao walisafiri ndani ya mpepeo wakiwa wamevaa nguo ambazo ni kana kwamba ni nyepesi sana. Sanure uvuye mu gikoni ufashe safuriya amaboko yombi yarangiza umuyaga ukajana igikwembe. Yani angalia ukiwa umeshika sufuria mikononi unatoka ndani ya jiko alafu mpepeo unapiga nguo inaruka. Sanure banoneho barebye wenda nawe ibyo uko utarukeneye ko bareba. Aha, sasa angalia utakavyo watu watakavyotazama vile ambavyo na wewe haukutaka watazame. Ubwo barebye isoni ziki? Wameona uchi wa aibu yako. Aibu ya uchi wako. Ubarikiwe sana. Mara ku buryo mudatinya guhura n'umuyaga wo mu murambi. Yani ninyi muwe mkivaa muwe mkivaa mkiwa hamutahofia kukutana na upepo utakapovuma. Watera intambwe ntagira umwara ngo umware cyangwa wamwara. Na utakaposafiri asije mtu aaibike ama wewe upate aibu. Niyo mpamvu muona Ndio maana mnapotazama amadini yo yagiye abigaraho bavandimwe, madhehebu wao wameyafikia. Jamuna mukabona abagabo duhora twambaye amakoti. Sisi wanaume mnaona ya kwamba muda mwingi tunavaa koti. Mujamuna amadini yashira hicho bita mimbara. Yani madhehebu wao wanaweka mimbara mbele. Kubatabizi bibwira naho gusomera. Wale ambao hawaelewe wanazania ya kwamba ni nafasi ya kusomea tu. Ariko naho kugira ngo batari ibisoni z'ubwambure bwe. Lakini ni kwamba ni nafasi ambapo wasitazame aibu ya uchi wake. Abamaze gusaza hari ukuntu ajagenda akaja kwihagarika ngiyo agafunga umukanda wakibegwa gufunga imashini. Yani watu ambao wamekuwa wazee kuna wakati unapofika anakwenda kukojoa kwenye haja ndogo alafu anafunga mshipi pasipo kufunga. Ndavuga abagabo. Barikiwe sana. Pasipo kufunga. Ubwo yagera hano akitakuma. Anapofika hapa anaanza ndiyo kuhubiri. Ariko akitakuma abandi bari imbere bari kubona yambaye iki? Ubusa. Lakini anapohubiri wengine wanaona ya kwamba hakufunga vizuri. Ubwo mureke nabwire ko abagabo muri kureba ntibambaye amapantaro gusa ashobora kudafunga kandi imbere yambaye. Aha, na jinsia ya kiume wao hawavai suruali ikiwa yeye peke yake, bali anavaa na ndani kuna nguo nyingine ambayo anavaa. Ariko izo nazo abaramutse bazibonye ni isoni z'ubwambure bwabo. Lakini wanapozitazama yani wametazama aibu ya uchi wao. Icyatumye atabyambara byonyine nuko yabonye bidakwiye. Kwa kuwa kilichosababisha asivae peke yake ni kwamba aliona ya kwamba haistahili. Akwiriye kubimenya wenyine n'umugore w'umumesera ariko ntabyereka. Ni sharti ajue yeye mwenyewe na mke ambaye anafua nguo asije mtu wa nje kutazama nguo zake tena. Anaondoka hapa. Ngonye ko yakane. Kipengele cha 4. Nyambaro yacu kwiriye kuba iryohe amaso. Na mavazi yetu ni lazima yawe mazuri kwa kutazama. Ntabwo ndi buhatambuka cyane abo bavuze ngo aregere general bavuze cyane muri rusange. Yani jumuiya tugomba kwambara ariko ibiryohe amaso. Tunapaswa kuvaa lakini mavazi ambayo mtu atakapoyatazama anaona kwamba ni mavazi mazuri. Sio yale ambayo yanavutia macho. Hapo ni hiki. Si vile ambavyo vinavutia macho bali ni vile ambavyo ni vizuri kwa kutazama. Ntabwo mbatinda mfite ingingo impamvu ya hata kawia hapa. Noneho ngiye ku ya 5. Kipengele cha 5. Propre. Ambayo ni safi. Mu bintu dusabwa kubamo. Mavazi ambazo ni safi, yale ambayo tunapaswa kuyaishi. Umukristo wo mu mujyi, Mkristo wa huko mjini, umukristo wo mu misozi, Mkristo wa milimani, umugorozi waho, mtengenezaji wa huko bagomba kurushanwa amazu yajanye n'igihe ariko isuku yo bagomba kuyingana. Yani wanapashwa tofautiana kwa nyumba kulingana na hali, lakini usafi wanapashwa kuwa wasafi sawa. Murabyumvishe neza. Nadhani mumeelewa vizuri. Akagira mazi yisuka mu mutwe ariko oga. Yani ana maji atakayo yamwangia kichwani anaponawa. Ariko nawe ukaufita agasafuria keza wogeramo. Na wewe unakuwa na mbegeti nzuri ambayo unatumia kwa kunawa. Ufata ko kogeramo ngo ari kugira kukarabiramo. Yani usichukue kile ambacho ni cha kunawia
na ndicho kiwe cha kutumia ndani ya jiko ukitafuta kula, ngo icari cyo ubukekera mu imboga wenda guteka, na kile ndo kiwe cha kukatia mboga unapokaribia kupiga. ahubwo birasaba ngo byose mufite gahunda. Yani inaomba mtu awe na utaratibu yanye nuko ushoboye nukushikira kulingana na uwezo. none hangaha ndatambutse nawe Amepita hapa mu gitabo cyitwa Ibimenyetso by'ibihe mu 1880 niko Madamute yanditse, kitabu ambacho wanakisema ya kwamba ni dalili za siku. Dieu exige que son peuple soit propre et ordonné. Mungu anataka taifa lake wawe na usafi pia na utaratibu. nimbivugira hangaha muri hangana, Atakapozungumza hapa mtamua razi. murabyumva neza? Mnasikia vizuri? Katureba abantu bari hano, Anataka kuangalia watu ambao wako hapa. ngiye guhera ku bagabo rero. Ataanzia kwenye jinsia ya kiume. Ukigeze ku bagore barakubwira bati nuko utari umugore ati mutugeraho mugasya mutambaye. Yani kwa kuwa kina mama wanazungumza kwamba ni kwa kuwa wewe si mwanamke, kwa kuwa mnapofika kwetu mnazungumza kabisa mengi juzidi yetu. Abantu bose bigaragara ko bakituriye wabo mu misozi, Watu ambao wa jinsia ya kiume ambao wanakaa kwao huko milimani. ufite amahirwe yuko imperuka itagutereye mu ngo bata y'ubuzima. Yani una bahati ya kwamba yani siku za mwisho hazikukusonga sana katika maisha haya, washinga kazi naho washinga gasarani, ili kwamba una bahati ya kuwa na nafasi ambapo unaweza kujenga nyumba na nafasi ya kuweka choo. ko biri kose uzagira umusalani mwiza, Uwe na choo nzuri. murabyumva neza? Umeelewa vizuri? Ntabwo ari ikimenyetso cya sima gusa, ahubwo uzahomye, uzatera imbariro, uzasakare, n'ubujyawe nijoro we kunyagirwa kwituma. Yani amezungumza ya kwamba uwe na choo nzuri, usiweke simatu bali na upakae vizuri, uwezeke juu, uweke manzanza ama nyasi kulingana na uwezo, usije ukaingia chooni hali ukinyeshewa na mvula. Uzubaka kadushe iruhande, Uweke dushe pembeni. hahandi washize dushe, Hapo ambapo umeweka dushe. ubwo ndi kuvuga babandi bafite hanze. Yani anazungumza wale ambao wangali na bahati ya kuishi kwao. Niba ubyiruye, Ikiwa una watoto abahungu, wa jinsia ya kiume, abakobwa, jinsia ya kike, nawe wewe, nukuri ako zo za metero 2 uzakeba mu kabiri. haya hizi meta 2 ugawe mara 2. Zagira hawe wihariye nahihariye abana bawe. Yani uwe na dushe yako mwenyewe na dushe ya watoto, Kugira ngo ejo ili kesho utazajya kwanurira umukobwa wawe wanitsemo, usije ukachukua nguo ya msichana wako ambaye ameanika huko. kuko yashatse ngo yandike ku izuba none imvura igwiremo, usanga byaguye uzagira ute? Aha. Kwa kuwa umetaka kuanika kwenye jua, utakapokutana vimeanguka ni shida. Ndimujiyo cyane nge nashaka kubera ko Imana ishaka ko abantu bayo babe Abanyagahunda. Yani Mungu anataka kuwaonesha ya kwamba anataka ili watu wake wawe wataratibu. no mu butayu bari kwituma batagira imisarani, yavuze ngo buri wese ayijyana igihosho, agira ati Na jangwani ambako hawakukuwa na chuvio, Mungu aliwaamuru kwamba atakaye enda kwenye haja kubwa achukue jembe. Yeye anazungumza ili yote yafikiwe. Dushaka ibiramba, Utafute mavazi ambayo yatadumu. ibi bikwambara kugagura imyenda imeze nka papier hygienique. Ni vibaya kununua nguo ambazo ni kama hizi karatasi tunazotumia kwenye haja kubwa. Yani nguo iwe kama hizi karatasi tunazotumia hapa chini kwenye choo. Kuburyo wambara umunsi umwe kuza waumesuka urangiye. Yani unapoivaa siku moja kuiweka katika maji unaitupa. Yarangiza cyangwa se ntuute ariko ukabutaye agaciro kawo. Lakini ama usiitupe, lakini inakuwa imepoteza thamani yake. Muje muguri yiramba. Muwe mkinunua mavazi ambayo yatadumu. Ni kitabu cha huduma ya utunyaji, huduma ya utunzaji. Tufake notre vêtement bien que modeste et simple. Soit de bonne qualité. Nubwo imyenda yacu izaba ari myiza yoroheje kandi iri mu bufura, japo kuwa nguo zetu zitakuwa rahisi na ambazo zinazilisha ungwana, n'ubundi zaba ubwoko bwiza,
iwe ni aina ya nguo nzuri, couleur convenable ifite ibara ryiza, ambazo zina rangi nzuri, adopte à nos occupations, ku buryo kuyikorana imirimo yari yose bishoboka, ambazo ni vyepesi kuzitumia ukifanya kazi zote zako. abagabo mwe nubwo ngiye kubateranya n'abadamu banyu, Wanaume ijapokuwa anataka utawachonganisha na kina mama, hangane nimugera mu rugo ntimuzatane. Mvumilie, mtakapofika huko nyumbani msiwe mmechonganika. Umwana wawe akeneye guhekwa kabiri ku munsi mu manywa. Mtoto wako anatakiwa kubebewa mara pili mchana, adahetswe n'umukozi, na hata bebewa na mtendakazi, mfanyakazi. wahetswe bihagije ari umwana ari uruhinja ajya arinda saza atagwaye umugongo. Mtoto ambaye mama amemuweka mgongoni vizuri akiwa mchanga anazeeka pasipo kugonjwa mgongo. Abisoma mu gitabo cyitwa Philosophie de la Santé mu gihe cyitwa Création de l'enfant. Mu kitabu ambacho amekizungumza Philosophie de Santé, yani somo fundisho amelizungumza, mtasoma maneno haya. Umwana yaheswa gakanguka, mtoto wanapomubeba kwenye mgongo na anaamka, yayibaza hari akareba nyina, anajiuliza ni wapi anapatikana, anamtazama mama mzazi, akareba hano mu gatwe kinyuma, anatazama hapa nyuma, yarangiza akivugisha, anasema, anajiongelesha mwenyewe. Abahanga mu by'imitekerereze, watu ambao ni wataalamu wa siasa, ngo ajya kankabwira nyina ngo nanjye nzakuruhura, naye anapoamka anamwambia mama yake ya kwamba nami nitakupumzisha. Ni myenda niyo nshaka kuvugaho. Sasa anataka kuzungumza kuhusu mavazi. Tutwenda twarutitira, hizi mavazi ambazo ni laini, utwo tworoshye cyane duhuha n'umuyaga, laini ambazo zinapeperushwa na mpepeo, utwo tw'imyeru cyane ambazo ni mayaga sana nyeupe, utwo banyina ntibemera kubaheka ngo batatwanduza. Jinsia ya kike hawataki wabebeye mtoto ili wasichafue. Abakobwa atangira imyaka 15 ari kurota umugabo yamara kubona kanga kwitwa umugore. Yani ni msichana ambaye anarota kuolewa akiwa na miaka 15, anapompata kwa miaka 18 yeye anaishi, anataka aishi kama msichana, asiishi kama mwanamke. Umaze kugira umugabo wese umaze kugira umugabo wese ntagatinye kugira ibimenyetso by'uko ashatse. Ubarikiwe sana, nibyo narimvuza ariko. Yani yeyote ambaye ameolewa asiwe na aibu ya kuitika kama yeye ameolewa ni kina mama. Ubihunze bikaguhunga wakwitwa n'agahinda. Yani utakapokimbia kuwa mzazi navyo vinakukimbia, utakufa na ole. Niyo mpamvu bisabwa na huzuni. Inabidi sasa tuwe wanyenyekevu. Ntabwo mpatinda cyane naho hata kawia hapa. Ndagira ngo narimaze kubivuga. Alikuwa ameyazungumza. Ku ngingo ya 7 rero. Kipengele cha 7. Approprié pour le service de l'église. Imyambaro yawe, mavazi yako. Abantu nibajya bakubona baje babona ko wakorera Imana mu itorero. Watu wanapokutazama waseme ya kwamba kweli huyu ni mhuduma kanisani. Unabyumvise neza? Mmesikia vizuri? Kuyambara kwawe, yani kutazama ujuririmba bishimye, ukiwa umevaa mavazi uimbe wafurahi, ugiye imbere, unapoenda mbele be kureba hasi, wasiangalie chini, wasiiname chini. Yokora yanyu nigira handi be kuzanga kuyiha umwanya. Kwaya yenu itakapofika pengine wasikatae kuipea nafasi. Aba basore, hawa vijana nabo banyumve neza rwo navuze ko waelewe vizuri. Ahanga hapa nyuma wija unama ngo bamenye ubwoko bw'ikariso wambaye. Yani usiiname, watambue yani nguo unaoivalia ndani. Je wambara babone uri umukozi w'Imana. Mbarikiwe sana. Uwe ukivaa waone ya kwamba wewe ni mtendakazi wa Mungu. Wa mukobwa we, msichana, wijugera imbere, usifike mbele ngo bamenye ibara rya kariso wambaye, ili watazame rangi ya chupi ambayo umeivaa. Ku bantu babizi, watu ambao wanaelewa, yitwa sous-vêtement. Wanazungumza kwa Kifaransa ya kwamba ni nguo ya ndani. Mwambaro w'imbere ni nguo ya ndani itagaragara, ambayo haizirike. Noneho yivuye kuri sous-vêtement uya kuri sous-jipe. Unapotoka kwa nguo ya ndani unaingia kwa nguo inayofuata. Biza bitu kuja kwambara sous-jipe ikasumba jipe kandi ari sous-jipe. Yani inatokeaje mtu anapovaa sous-jipe inazirika nyuma, pamoja na kwamba ni sous-jipe ya kuingia ndani ya jipe. Barakubwiye ngo jya wambara kugeza ubwo bishimira kugukoresha mutima.
uwe ukivaa watu wafurahishwe na nguo zako, mavazi yako, wakukutumia katika kazi ya Mungu. Wewe gutera ipfunwe ry'Imana. Yani usiaibishe kazi ya Mungu. Bishimire kugukoresha. Wafurahie kukutumikisha. Bishimire kugushira imbere. Wafurahie kukuweka mbele. Bishimire kugutuma kugaburira abakurutisha imyaka. Yani wawe wakifurahia kupeleka chakula kwa watu ambao wana umri zidi yako. Aho rero niba aho nari ntambutse ndagarutse. Yani anarejea hapa. Kuko ari ukwiga rero. Kwa kuwa ni kujifunza sasa. Yavuze ngo impinja zisinzira. Alizungumza ya kwamba watoto wao walale tu wasinzie. Ntagire unyivovotera mureke nigane n'abakuze. Asiwe mtu atakaye nungunika, hebu azungumuze na wale ambao wana umri. Ile kauli au tafsiri mwalimu. Uratuba banaryama baragira gukura gute ngo baryama. Ubu bari blango aho bicaye nabo badatangira kubwiriza ngo nabo barakabya. Oya nuvuga ngo turakabya. Ubwo arabari Imana ikabije iri mu makosa iraguhemukiye. Aha. Yani anazungumza ya kwamba anapozungumza haya ni usemi wa Mungu, wewe umunungunikie Mungu kwa kuwa ndo ameandikisha fungo haya. Kubabwira hakaga gaturuka. Sisi ni wajibu wetu kuambia ambapo ole inatokea, kaguhitana ntituzakubazwa. Wewe unapoporomoshwa na ole, sisi tumekuwa tumenawa mikono mbele yako. Kukarabira mu biganza byawe. Ndiyo kweli. Ndagira ngo aho ndatambutse. Hapo ameondoka. Niyo ibikwiranye n'umurimo. Iwe ni mavazi yanayostahili kazi ya Mungu ya kanisa. Inama nk'umuntu w'inararibonye. Yeye anatoa ushauri kama mtu ambaye ana ujuzi. Hari imyambaro mwambaye. Kuna mavazi mnayoyavaa. Sabwa na inama abagabo banyu ngo batangira bategura amafaranga yo kuzabavuza. Na washauri wanaume wanaopatikana hapa kuanza kuandaa pesa watakazotumia kwa kuwatunza. Yani kuwatibu. Mubarikiwe sana. Mu gitabo cyitwa Bien-être féminin, katika kitabu wanachokisema maisha mazuri ya kina mama ama jinsia ya kike ya 57 kurasa wa 57 aranditse hagira hati, wameandika na kusema hari amapantaro n'amakabutura igitsina gore dakwiriye no kurebaho. Kuna suruari na kapitura ambazo jinsia ya kike hawatakiwe kuangalia. De coton et de tissu. Wamesema ya kwamba ni koto ni aina ya pamba na pamba ambayo ni nzito. Iyo bayambaye kandi ari impermeable ngo imibiri yabo yakira imbuto zikabaheramo zikabatera indwara. Yani wanapotumia hizi nguo ambazo ni nzito, mbegu zao zinaishia ndani mwao, zinasababisha magonjwa. Ariko murongera mumbaze ngo benone kwa mamoto yateye n'amamodoka gateye. Yani mtamuulize ya kwamba mbona sasa tunafanya kazi za kupanda pikipiki na gari. Mu gitabo cyo kuvara kubwira ngo bwira Mose Aroni azashonesha ikabutura bivuye mu rukenyerero ikagira ku matako. Yani katika kitabu cha Walawi mtasungumuza, Mungu akazungumza na Haruni ya kwamba afanye kapitura ambayo inatokea hapa kwenye inayofunga kiuno hadi chini matako kwenye mapaji. Mubarikiwe sana. Noneho kugira ngo ejo moto ni gukubita hasi we kuzahirima wambaye ubusa, ariko ntabwo bavuze ngo reke sujipe, ahubwo uzayambara kandi wambare sujipe ku buryo nutambuka utazakubona aho upfura bubi. Ni kwamba utaivaa utakapopanda pikipiki, lakini usisahau pia kuvaa hiyo nguo ya ndani ili utakapopita usiaibike. Mbese mwari mwabona abantu b'abasirikare n'abapolisi b'abagore mujya muona bambaye nkama? Je, mumewahi kuona askari wa jinsia ya kike wakivaa kama ninyi? Tumeona ko bambara n'ubundi bakamera nk'abagenzi babo. Wao wanavaa kama ndugu zao kugira ngo bakunzi babahesha ishema akazi ili wapate kusamini kazi yao na ndugu zao. Kwa hiyo jawambara ibyatuma mu murimo w'Imana hadakozwe isoni. Uvae mavazi yatakayosababisha kazi ya Mungu inatukuzwa. Linda Afya.